Masuk aja. Lu pengen ngapain? Juragan lu pengen masak? Masuk. Dah, Gue tadi gampar mulu. Dari kemarin gue main masuk mulu gampar mulu. Bang, pohon cemara batangnya lurus, ketiup angin bergoyang-goyang. Lu jawara kok badannya kurus, gue tiup juga meriang. Bang, emang bener bang, apa tadi lu bilang? Pohon cemara jalan lurus. Iya. Pohon cemara adanya di pesisir. Biar kata badan gue kurus tapi cewek sini bakal naksir. Bang, kalau datang di waktu johor ambil air wudhu, jangan sampai kotor. Di kampung lain lu boleh ke sohor, di depan gua lu bakal jontor. Jontor. Bang, bang datang dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati. Oh begitu. Ini hari gak usah banyak cerita. Kita buktiin bang. Emosi. SMS bang. Pasang. Lu tadi anak lo, Pak Wali anak diiringin ya. Masa gue ketapang monyet? Ganti. Yang apaan? Sasabian. Yang gini punya. Yang itu. Tabok tempelin aja yang bohongan aja. Siap. Lumayan deh bang, mending bang. Dari kemarin gue ditabokin mulu. Pasang. Orang kejemuran lo. Pikir nggak ada orang. Gue pikir londa-londa. Rambutnya bercagak. Lu kata muka gua kawan apa kerupuk. Contoh itu. Yang bener lu. Bang, musuhnya bukan gue. Emosi gue. Pokoknya hari kita hibur Pak Wali ya. Lu pesan apa? Apaan? Ucusnya buat jemuran. Kaki pengen gosok. Bukan main. Meme jangan pamit. Gue main gocap kalau gue tuh botak goblok.